novi događaj u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, pažnju medija je privuklo svečano dodeljivanje odlikovanja Srpske pravoslavne crkve, dvojici dokazanih prijatelja srpskog naroda. Naime, 23. januara njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu članova Svetog arhijerejskog sinoda, episkopa Žičkog Justina i Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, kao i mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, Niškog Arsenija, Dalmatinskog Nikodima i Moravičkog Antonija i mnogih crkvenih zvaničnika uručio je visoka crkvena odlikovanja osnivaču dobrotvorne organizacije Solidarnost za Kosovo iz Francuske, gospodinu Arnaud Gujonu, i bivšem potporučniku ratne mornarice Republike Grčke, gospodinu Marinosu Ricudisu iz Pireja. Ova svečanost otpočela je blagoslovom i pozdravnim slovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji je rekao da mu čini čast i radost što u ime Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda zahvaljuje dvojici junaka, heroja i vitezova za sve ono što su učinili, pokazavši veliku ljubav prema našem stradalnom narodu i učinili veliko delo koje srpski narod nikada neće zaboraviti. Gospodin Marinos Ricudis, one strašne 1999. godine, u danima NATO agresije na srpski narod, bio je kapetan grčkog bojnog broda, fregate Temistoklis. Kada je dobio naređenje da krene prema Jadranskom moru da bi bombardovao Srbe, odbio je naređenje i fregatu vratio u matičnu luku. Zbog toga je izveden pred vojni sud. I pored toga što je imao gotovo nepodeljenu podršku javnosti i grčkog naroda, osuđen je na 2,5 godine zatvora. Njegova odbrana na suđenju bila je jednostavna. Kao vernik pravoslavne crkve, kao pravoslavac, ne mogu da učestvujem u napadu na bratski srpski narod, govorio je gospodin Ricudis. Gospodin Marinos Ricudis, kao što rekao, činio je veliko delo. Srpski narod je naš vekovni prijatelj. Sa njima nas sjedinjuje pre svega vera, istorija i zajednička istorija naše dvaju naroda koja počinje od Svetoga Save, na Bogu hvala, do dana današnjega. Gospodin Marinos je bio u situaciji da izvrši dužnost grčke države i da učestvuje u onom sramnom napadu na naš narod, našu zemlju. I on kao komandant broda vojnoga je došao u Jadransko more, ali mu je savest nije dozvolila da ispuni ono što je bio dužan da učini, predano od državnoj strane. Vratio je se iz Jadrana sa svojim brodom i otkazao poslušnost da učestvuje u napadu sa flotama drugih naroda. Jedno veliko delo, junačko delo. Za to veliko delo on je imao velikih problema. Osuđen je na 2,5 godine zatvora. No pre nego što je to učinio, on se posavjetao sa svojim duhovnikom, izdao mu svoje mišljenje i protar, drugan teolog, odobrio njegov stav, tako da je gospodin Marinos učinio ono što čine velike duše i velike ličnosti.
izdržao je kaznu i posred svega imao je toliko savjest, srpskog hrabrosti da kaže: nisam ja heroj. Heroj je srpski narod. To je zaista ispovest jednog hrabrog, mudrog i pravučića. Mi nemamo dovoljno reči da se zahvalimo za takav gest i tako postupanje. Zato smo odlučili da simbolički odlikujemo gospodina Marinosa najvećim odlikovanjem naše crkve, ordenom svetoga cara Konstantina, zajedničkog našeg hrišćanskog cara. I da mu se na ovaj način simbolično zahvalimo za preveliko, hrabro i junačko delo. Na prijedlog njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospodinu kapetanu Marinosu Ricudisu iz Pireja visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog cara Konstantina za istrajno svedočenje Hrista Vaskrsloga i delatno ispovedanje pravoslavne vere, naročito pokazano njegovom žrtvenom ljubavlju prema bratskom srpskom narodu, odbijajući da učestvuje u NATO bombardovanju Srbije 1999. godine. Božjom milošću arhijepskop-pečki mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Irinej. Axios! Axios! Za mene i moju porodicu velika je čast da se nalazimo na ovom svetom mestu i što ste me udostojili visokog priznanja Srpske pravoslavne crkve. Nisam mogao da verujem da ću posle 18 godina, od kad sam odbio da učestvujem u ratu protiv srpskog naroda, doživeti blagodarnost i zahvalnost srpskog naroda i moje pravoslavne braće. Velika je čast što primam priznanje od vas, časnih i hrabrih, od moje pravoslavne braće koja nikada nisu prestala da štite i čuvaju svoje svetinje i sveta mesta. Sve žrtve srpskog naroda, tradicija, predanje, pravoslavlje i srpska kultura bili su najznačajnije nadahnuće za mene. Posebnu zahvalnost dugujem mitropolitu Crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju, koji me je prvi kontaktirao i razgovarao sa mnom, kao i bratu Nikoli Gačeviću, koji me prati na ovom značajnom putu. Na ovom svetom časnom mestu, očima ispunjenim suzama radosti, uznosim nadu u ime Gospoda našeg Isusa Hrista da nećete biti sami u svojoj borbi i da će svagda uz vas biti hrabri ljudi iz celog sveta, koji će se žrtvovati i biti sa vama i u radosti i u iskušenjima. Primer takvih hrabrih ljudi je i naš brat iz Francuske, Arnaud Guyon, koji je sa nama danas. I dalje smatram da nisam dostojan ovakve časti koju ste mi ukazali. Tu čast upućujem vašem narodu. Njemu prvome pripadaju sve nagrade i najznačajnija odlikovanja. Gospodin Arnaud Guyon, Francuz rođen u Grenoblu, prvi put je u Srbiju, na Kosovo i Metohiju, došao posle martovskog pogroma 2004. godine, kada je dovezao humanitarnu pomoć koju su prikupili Francuzi za kosovsko-metohijske Srbe. Ubrzo je osnovao humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosovo. Pomoć koju je ova organizacija prikupila za Srbe u kosovsko-metohijskim enklavama vredi više miliona evra. Između ostalog, obnovljeno je i 12 škola. Prema srpskom narodu na Kosovo i Metohiji, prema stradalnom narodu
nastradalog dela Republike Srbije, koji ne samo da su stradali u prošlosti, u vreme teškog rata i napada na Srbiju, u Jugoslaviju tadašnju, nego, nažalost, i danas pate. Ništa manjim stradanjem i manjim patnjama. I ako danas ima naroda u Evropi i šire od Evrope, koji je lišen svih prava ljudskih, koji ne vidi, nažalost, šta će ga se naći sutra i posle sutrašnjega dana, koji nema ono što je najdraže od jednog čoveka, nema slobodu, ni kretanja, ni rada, ali hrabro nose krst sa nadom da to stradanje neće biti večito, sa nadom da će i ono proći i da će jednog dana taj narod srpski naš na Kosovu i Metohiji moći da živi kao svaki drugi normalan svet, normalan narod. Da ublaži te strašne nevolje našeg naroda, da mu pomogne u onomu što je najpotrebnije, da bi mogo da egzistira, da živi na tim svetim prostorima našim. Gospodin Arno je učinio veliko delo. Već je utoliko što je prvo počeo da čini kada nije imao ni punih 20 godina. Progovorilo je nešto u njemu i kroz njega, video je ono što mnogi vide, ali neće da znaju, patnju toga naroda, i založio se svim bićem svojim da mu pomogne u onome u čemu može da mu pomogne i da mu olakša teret života u kome se nalazi. Gospodin Arno je najpre preko manastira, zatim i prema narodu, skupljao ogromne priloge u svojoj zemlji Francuskoj. Teško je proračunati koliko je vrednost toga. To prelazi stotine i stotine hiljada evra. I blagodareći njemu, mnogi su ostali na tim prostorima, nose teret koji nose, opet sa nadom da to neće već to trajati. To olakšanje i dobijaju ono što je najpotrebnije za život, to su osnovni uslovi za život, hrana i ono što je potrebno slično hrani, moguće je naš dragi prijatelj i brat Arno. Mi nemamo reći da se zahvalimo. U ime naše crkve, u ime toga naroda koji je ostao da pati i strada na Kosovu, mi vam zahvaljujemo, dragi naš prijatelji veliki, da sve ono što ste do sad učinili, činite i sada i što ćete verovatno i činiti sve dok ne budete naučili i potrebe toga naroda, to veliko, humano, hrišćansko delo. Naše su reči slabe, ali se molimo Gospodu da vama i Gospodinu da ono što Gospod daje, zdravlje i svako dobro, i duhovno i telesno, i da vaša dela koje činite, Gospod proceni i oceni kao prava hrišćanska dela, utoliko veća što dolaze od naših prijatelja iz inostranstva, na čemu duboko blagodarim. Na prijedlog njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospodinu Arnou Gujonu, osnivaču dobrotvorne organizacije Solidarnost za Kosovo, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save prvog stepena.
za delotvornu ljubav pokazanu njegovim svesrdnim i nesebičnim zalaganjem u prikupljanju i pružanju neophodne materijalne i finansijske pomoći za našu svetu crkvu i stradalni narod na Kosovu i Metohiji, kao i za istrajno svedočenje istine o životu našeg naroda u ovoj srpskoj pokrajini. Božijom milošću, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Irinej. Axios. Axios. Dostojan. Vaša svetosti, vaša preosveštenstva, dame i gospodo, dragi prijatelji, želeo bih kao prvo da se zahvalim patrijarhu gospodinu Irineju na današnjem odlikovanju. Čast mi je da dobijem najviši orden Srpske pravoslavne crkve koji nosi ime najvećeg sina srpskog roda, Svetoga Save. Želim također da se zahvalim vladici Teodosiju na predlogu da budem danas odlikovan i na dugogodišnjoj i uspešnoj saradnji. Zahvaljujem se naravno i Svetom sinodu na donetoj odluci. Želeo bih da istaknem da sve projekte koje finansiramo na Kosovu i Metohiji realizujemo ih u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom. I ovom prilikom bih da se zahvalim također ovdje prisutnom ocu Srđanu i protinici Svetlani Stević, sa kojima sarađujem na svakodnevnom nivou i sa kojima komuniciram svaki dan u sprovođenju tih akcija. Ovo odlikovanje posvećujem svim žrtvama kosovske tragedije, od cara Lazara do Olivera Ivanovića. Posvećujem ga također junacima današnjeg doba, a to su Srbi sa Kosova i Metohije koji opstaju na svojim ognjištima uprkos nehumanim uslovima u kojima žive. Nisam siguran da sam u prethodnih 14 godina uspeo da promenim njihove živote, ali ono u šta sam siguran je da su oni promenili moj. Promenili su moj pogled na svet, pokazali mi pravi značaj slobode i kako se treba boriti za nju. Da se nisam susreo sa Srbima na Kosovu i Metohiji kad sam imao 19 godina, davne 2004. godine, verovatno ne bih danas bio pred vama u Patrijarši, u centru Beograda, noseći ovaj mnogo značajni orden Svetog Save oko vrata, obraćajući se vama na srpskom jeziku. Verovatno bih bio negde drugde, u Parizu ili u Ženevi. Oni su promenili moj život i zato im posvećujem ovu nagradu. Na kraju bih želeo da se zahvalim našim donatorima, njih 12.000 koji nisu zaboravili stare veze koje postoje između Francuza i Srba, koji pokazuju zajedno sa našim volonterima na delu da solidarnost nije isprazna reč. Želim također da se zahvalim svojoj supruzi Ivani. On nam je svakodnevna podrška, pogotovo kad je teško, pogotovo u trenucima kolebanja i sumnje. Zahvaljujem se svojim roditeljima, bratu i sestri koji su me podržavali od samog početka i koji su uvek vjerovali u našu sposobnost i u naš san da pretvorimo naše malo, skromno, studentsko udruženje u jednu veliku, ozbiljnu i profesionalnu humanitarnu organizaciju. Hvala. Svečanost u Patrijaršiji Srpskoj, odlikovanja dodeljena srpskim prijateljima, vidljivi su znak blagodarnosti srpskog pravoslavnog naroda, svojim velikim prijateljima, čija dela treba da pamte i budu primer budućim pokolenjima.